Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Fatalo fa ya tatou ne taia o le suafo Yesu. Tatou o li'i mal tatou fa'ola. O tatou talo taia o nei sa tatou talo i le tua ina ia. Ia e loa le leila wa ia i le tua. Ia e loa le le. You must know and aware of your rights. Legal rights. Your spiritual legal rights as well. And you say to your neighbor, you must know your spiritual rights. Hallelujah. Because we are living in a legal world, because it's called kingdom. E le mawhai ona yeise malo o le tua pol malo laulangi. E au noa mangi guidelines, e au noa mangi policies, e au noa mangi tula fono. No policies or no law, there's no kingdom. E le mawhai se kingdom on a work pe a le ainia na tula fono. E le mawhai tato ai laulangi, e le mawhai ona work laulangi pe a le aini tula fono o foloi fo ia laulangi. E o la vai paneta ma mea whapena, he o le la mal masina, le fu tato i el tai au fo, toe titi fo, toe pongsa, ia toe au fo, pongsa, toe au fo. That's a law. Tai au po, moe ala. O tula fono, everywhere is there laws. Tai au fo, ia ele ustail tula fono, ma ele alu twenga luenga, no working, no pay, no working, no pay. Say to your neighbor, no work, no pay. It's still a law, whether you like it or not. Ele whainga luenga fo, ele alu fo, no exercise, no gain. Sorry. I'm not going to go there, but so se mea lava te whaia. E tula fono so se mea lava te whaia. E iei lona tali mai, e ele mea tali mai. Ai una ia le lau le whatainga. If I push this table, o le alme tupu, e lue lea. E te mai a te au lea. Le lau lea. O le effecti le ala in ona le ia me pusha te whapena la tātou o le lalangi ne tau te iei o e iei a mea ia e effecti a te oe e iei tula fono lo work lo tino. Every day there's laws that are affecting us every day whether we like it or not. You're sitting on a chair because of an effect of a law. Wala na mawhai ona e nofo lei ma mau le tu lo tino I lunga lo fona o na o iei le law lo usta e lo tātou tino law of gravity. Ia a tatou disrespecting a law ia ona le mawhai lea ona benefit tatou. Ala foi na lele va lele ile ia ona lea. Ona le respect le va lele ia the laws of gravity, ia laws of aviation, ia po le law of the lift. Ale ai mea na ele mawhai ona benefit tatou. Whapena le o langa whaleanganga. Ele o whapea o le tua e le eisanga interest ia tatou. E le whapeo la tangata ia au noa manitula fono a le tua o Avia I tātou. E linga te tau lava ona e loa tula fono whaaleanganga foi. Ina ia mawhai ona e manu malo, ina ia mawhai ona e navigate properly and safely in the world. Pela melen tātou te talo ai. We know from that we le tau te loa mani upo le tua whamai, ia e ngā wai I le tua. Na ea, te eleo ti Apollo, ona sola I lea. Ngā wai I le tua, te el ti Apollo, ona sola lea. So if you do the ngā wai part, we do the ngā wai, if we humble ourselves, we submit ourselves under God's mighty hand, then you do your other part of what? Resisting the devil. Equals what? Fleeing. Say to your neighbor, that's a law. Whether you like it or not, whether I like it or not, whether the devil likes it or not, it's still a law. We know we need to submit to the Lord. And we were asking, we have acknowledged, Lord, you are our marua papa. That's submission. You are acknowledging, I need you. I need your protection. Keep me safe. Help me. I cannot do it on my own. So that's submission. Well, submit to le tua. Then the second thing you do is what? Resist the enemy. Resist the enemy. O le resisting ala le enemy e whaonga tu lo fonga from the word that you know. You know the word.
You know the law. You know the laws of gravity, spiritual laws of gravity. You know what's happening in the spirit. You're submitting to it. You know it. And then from that law, you start resisting. Amen. I resist rolalti apo. Lefa lefa mele fiong pa ia le TULI. Cast him out. Command you for angalo fonga command le FILI le ese. Umololang command le FILI le ese. What is the olala le tali lale le result that I want expecting? He will what? Flee. Did you hear me do all of that? Do the submission. We're doing this resisting and also expecting, and thank God, He's fleeing. He's fleeing. He's fleeing. Whether you'll feel like it or not, that is a spiritual law. It doesn't matter. The law doesn't care who you are or who I am. It still works. But o tātou Kirsiano, we are not just as a method. No, we still need to have a relationship. We still need relationship, because just mechanically we worker formula, but we lose the relationship. Well, we need that. The love, out of the love, it is our attitude. Our love for God, we submit to God. Our love for God, we resist the enemy. And our love and our passion for God, also we are expecting what He already expects. So we will not just operate by oh, I got the formula, I don't need somebody else to help me. No, we need Him. Because there is an atmosphere, there is a relationship, there's a dynamic of relationship. Because involved by formula. No, you're depending on God. Amen. Hallelujah. Ole mele fa manatu ya tatou te talo fo ila so ele mana isu taimele mana omielo avavau ai le fa pe fo ole ale mana omiela avavau e taimi wi wa yel taimi te TULI ai le mai le tulo e fa ya tua ya ai le alu se vanga nawa ai le loal tulinga mai le na alu le sa mo na i lo ila ya le so ila taimi te avava oi au le tele o taimi e te tatalo mai lo loa o le pulele ya te oe. You pray out of knowing your authority. Know your authority. But let us be careful. Let us be careful by using our authority and not submitting to the Lord. Submitting to the Lord. We cannot risk elema fayona ona work. Apollo, but you are far away from the Lord. You are vulnerable. Don't forget about that first part of the equation, submitting to Lord. Te FILI ona sola ile te whaiwhatasi o lea ngā wai I le tua te FILI ona sola ile o lesi whai mea o mawhawhau al tai au nei whai mea mawhawhau tono o lo whale maro ainga. If you can see patterns of demonic activities, see po yaingi patterns of o ngā luenga le FILI harassment, se me vole consistently happen ai ke loa I se me le lei but consistently later loa be aware of it, and then you use your authority. Make sure, first thing is make sure you're covered by the blood. Make sure you fa mo lalo ile tua e fa mo lalo ile tua fa pe lo va inga lo fa nau pe se me fa le ton pe va e ko killing harass lo fa nau pe o se me on me mo la va ol ma tua tongo fa ya u ya fa mo lalo ile tua. Make sure you're covered. Say to your neighbor, put your mask on first and keep breathing before you help them. Mauti noa mua la vai fa mo a fa yo o se tama a fa yo o se tama I lo ainga ye vea o tangata mo fa mo la lo ile tua a we te fa tali lo to lo fa mo la lo ile tua mo e te tauna e fa mo la lo fa mo la lo mo le tua
Whaina amen e mai ta mal tai au ne. Can I get some loud amens from the men? Men up, men up. Ona o oe le liko, oe le tai lo ainga I si tu whaleanganga foi. Oe tai whaleanganga o lo ainga. Not by your choice. It's His design. It's a design. It's a divine design. Ai ai tai me le lofa tu no le tu e whaongai le tu tina pe a le whai e ta mala na ngaluenga. Because God is love. E lofa le tu. Awa pe wala oil tina le yesta ma o oil authority o lo ainga. Ye mo mua e wha mo lalo lumu. So if you see patterns of demonic activities, me mo mua lava wha manosi e te oe te wha manatu foi. Le ngata oe au au. Ie wha mo lalo mo mua oe le tua. A yese mea le te lo le te ola ye le tusa marfina ngalo le tua. You better bring it to the cross. You better put it on the altar. Whale o langona te lea tu sau amene mai. Wha tauro mo mol mea nā ma hele wha peo te whea te o ia ato toa umma mea umoro soifua. Pao lau attitude, o lau attitude I lea tua, if you do something wrong, lea tua e so in mai atia. This is not supposed to be normal. I should not just go on like this and ignore this. Don't ignore it. Because it's an open door. Pei al fai to avo le tua fale o isi ai ngai ulu mai ia le tu lo tai fau le lo pete le alu fa fu masau tono. E le stai me le ulu mai lo pete a sau kongu snake. That's what happened in Queensland. E te me le sau e lo pete tono. Ai ulu mai le FILI tono le al. Toki doana le tu fa le nganga le te tonoi ta tonu te ma e mo fa mo la lo e le tu mo tai yo lo ai nga mo fai na ye fai fa pe o tina le so o le se tin tama le ainga o e la nga le fai o fa al tina a fai ve ye tama fa tu lo pa ye tama o te fa tali fai o because God recognizes that you are taking the authority in your household. Do not let your household be disadvantaged just because somebody is supposed to do their part. You submit to le tua mo lalo le tua on behalf of your kids as well, on behalf of your family. If you fa na for le take your finances, you should do that. If there's a pattern of lack, there's a pattern of not enough, there's a pattern of that. That is not from God. Don't be bellow about it. Kelo tangata pipelo about it and they continue on le mere. Why? Tulo fa ngal opo ote moni. They feed on lies. Demons feed on lies. They are attracted like flies. Vayasu ne ote ane ma tele oso ma. Wa ul sa salango ma tau fale. O ta fiu vo sa salango. Pol tai mua te o tol fale wa se la ngau te le to no foi lalo o te le ai o te le inu ele se me fai pe au fa longo ino i se lango to no fale. That's me. Ai amana se me ai o te ai ya ngalem te punia se. But I mean my attitude is I don't want this fly to live in my house. I have to grab the salu and I need to chase it around. So le mele lo te fa pe tu ia tatou e te tau ona tatou I lo le leia le mele po le hale I o tatou ainga ina ia e loa fa mo lalo lo mo le tua ba ia e vala au tu le tua ina ia so soni mai ato ina ia e fa tau no le mele fina ngalo le tua na te faia. Hallelujah, Lord. Let's be honest with ourselves. Integrity does not mean perfection. Integrity means you are being honest with yourself. You are being real about what you're going through. These things, they feed on lies. If there is a lie, se mea le moni I o tātou ola mo tātou soifua po se mea le tātou te mawhau whauai
Te lo ele wala whaingofia ke read el menga. That you know the truth. Ke lolo le truth le mai submit le truth le tua le fa mai about that lie. Le ai lo se me to tua le lango le. Le ai se me to tua. Once the truth has replaced a lie, then demonic activity has no place, no lodging place. Wale to yese foothold, wherever se le foothold, wherever se le me sa fa ima sa utu wai lunga. Amen. Ai fulua lo kitchen po le ala se me sa masani no mai lango e le ai lo se me ai wale ko yese me fi le lango e le ko yese lango ya e apia le me le. This particular part e le yese lango to tu why? Because you remove something that they were feeding on. Pena foi langa luenga le FILI. E ala foi lana o menga luenga le FILI. As I said, they're legal. It is a legal. They understand they have legal rights to come in. They know what you. If I pay ya te au le pepelo, se me pepelo lau te mafau Faavae. Well, let me ask you a question. O yonal mena, who owns that? Whose property is that? Is that God's property? Afa pe tonu se pepelo tu lo o te tonu se me pepelo. Fa pepelo e fa pepelo le o le mele. If this is pepelo, but I have pepelo. Familia fiang according to the word of God, o yona le mele. O il tamao pepelo. He is the source of it. So if I carry with me something that belongs to him, do you think he has legal rights? Of course. Because God is righteous as well. Aya uloto le faamangalo. Whose property is that? Come on, talk to me. Tal no mai. Aya tia uloto le faamangalo o ai onal meto tinona. Ai le fa mangalo la ala te tulo la te moe ma oe, te luai ma oe, te lunch ma oe, te fao ma oe, te alu holiday ma oe, e te alu ma mea umana, o lango uma e ona mea iai o mai ai. Mena o le takuika that you release yourself, you disassociate yourself from it. O le vavena e fa mawalalo, o le vavena na e cut away. Le awala le mafua ina koneti mai mei a tatou. So, the ball is in your court, in our court. Lono winga, ele o whaatalitali mai le tua ia tatou. O le whaatalitali, o i tau te le o whaatalitali i le tua tuli te moni, mga luenga le FILI. O le whaatalitali mai le tua ia tatou e whais tatou a ngā luenga. Are you going to take it away? Are you going to leave that lie? Are you going to release? O lea o a fair time me taunga e o te tau ena e whaamangalo al tangatana. Whaamangalo lo. Wa e whaamangalo, o le ai se au loa noa e mau ele mele ia te oe. Spiritually. And then when you stand and say go, they what? They go. Why? Because they know they don't have any more access. But, whaatasi le upa palangi le ignorance. Le ignorance o lona winga le melea. Dia whainga tatua pia po le valea, po le leiloa, o le leiloa. Au tātou la kersiano, e moni lava wa umana whai ke risol melea e tātou, wa uma whaina e whaamawalalo i le tua, o le ma o ilu mo le tua. Ai e ignorant, ma e leiloa lau righti lea. You will still, and I will still be taken advantage of. Doesn't matter. Kusa pia like ke Lord tula forno like ke Lord me fa le nganga. Ai le umail tau mafai o le FILI e sau ai o so mai lo pa. E uia la ngai lo fo e te apolo o umana e le te ma fau le chufnga. I take advantage a o pe a e le loa is attacking you. A e le loa you have the right a le fa ngaina fo e you ignore it pe like le o ma fau le yai e attack o pa it's no longer yours. Mena le sa wele FILI ma fa manatu mai a o e mea o umana e releasinga. You already release it, but the devil will not stop reminding you that you are still that. That's where mena le tau whailo tātou, le wha mai ia tātou a
ina ia tātou take captive every thought. Take captive every thought that is reminding you of something that is already been taken care of. O le tele lau taimi o mawhauwhaunga ia le o mawhauwhaunga, le o mawhauwhaunga o mea ia. Lai lau te lol mea sa masani na o mai ei, mo mai lama whamanatu ia oe maa o mea ia. A ele mawhauwhaula le mele, ona le hai ei leo sa ufile mu. Those things will take away your peace. Amen. Sa wasi sia o meta ilima tala le kalesia le. Olo tala noel taiaol nei, olo tala noel taiaol nei. Ilea ia fa le nganga oe mau, wa umana saunia e keriso. Ilo na maliu le sa tauro, la na fa manga longa ya tato. What are we doing? Ole ale wingol mele. That's honoring God. We are honoring God by acknowledging what He did for us. Ele ifa mai Yesu fa mai auto lole me moni ona tu sa loto le auto le ele me moni. You shall know the truth, and the truth that you know and experience and acted on will set you free. So, if we have something that, please, I'm talking about, if you see a pattern of these things that are ai me le no fa tu a fangi yengi pattern wa lo tupuso I like to lo ile tawona yai. Maybe it could be lo ya oe ma o se mea belong to the enemy that is coming to take it. Amen. Lalta tu me fai fa tas fa mo lalo salamo opuna ese opumatango fie salamo mal fa mo lalo FILI, because it's like you're throwing eggs on his face or fa leo ngaina fa sa tau nai fa molalo mal fa mangalo fa molalo ile tua fa ngawai ile tua. Those are weapons. O penga na o tau le fa mai ile faltino, because it's fa molalo ile tua. It's like God has had God, and you just invited God into the case. You just asking Him for divine help. Why? Because divine help belongs to them too. Once you have the instead of that thing, the character and nature of whom? God. Do you think He will be coming? Yes. I want to repeat again. Even though you and me will still be attacked. But when it does, remember who your identity is. No, that's not who I am. Mala fine ole tua wa umana fa manga loina o ole tali mala fine ole tua wa ya mo ha ole ole fa vau o ole yele nganga pa you are declaring who you are. You are not trying to get rid of something. No, you are just declaring, establishing where you are. Ole mela le te faia o leske ai me ye fa longo ya te ma. Amen. So ole si lola time, you don't need to just all you have to do is just declare who you are. I'll put all of flag lunga where you're coming from. Everything else will be in line. So no. Once you have done it, then you declare which kingdom of fail you will be recognized. Once you are connecting into the Lord, everything else around you, they recognize who you are.
Every place was just in I tell you, when I open up to the Lord and say hallelujah to the Lord, so to speak, it's like the whole surrounding will recognize who you are. Heaven and hell recognize who you are. You are locating yourself on the earth every time because no, there's like something is ping from here that connects to the satellite in heaven. There's a pinging here and there because it connects. Signal ya to Amen. So o tatu tal noa ila ile. Ya. Ambe le tula ye lo ilungal nei taia, se tula tasia ilunga fa mon. Fa ta lo foi se ao ni taia. Hai o mai oi. Or say shalom to them. Shalom. All is well. All is complete. You come. Are you whole? Are you well? You well? Are you whole? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. So lo te talo la ile tua lo approach ile te talo. Mantua o le tasi awala te sila te talo. E le ngata o le te mafuta iwa lo mafutanga ma le tua le iwa lo loto ile tua. A isi taimi o lo te talo. You are doing the o lo e declaringa ia le finangalo le tua lo langi. You are declaring what needs to be done. Remember le meaning of the church le telen tatu tal noa fo i le tasi o vaenga taua. O tātou whai o whātou nunga e tusa ma le upo le tua. Tātou whai tau le upo le tua and then we declare it in the earth. Talana Yesu tātou talo, ma tātou talo whape le tua, ia whai alo finangalo ile, lalo langi e peo na iai le langi. Lo inga lai whaalango le langi ia oe, e whai launga luenga e mai le mea lai whai le langi, i le lalo langi nei. So a e sila lai mea le lalo langi e le o tusa ma le langi. O lo whaalango le langi ia oe. Not all the time, but sometime in your prayer life, you have to declare what heavens is already sanctioned. E taunga e talo ina ma e declare ina me i wo umana tusia le langi. Amen. Hallelujah, Lord. Ile yo tali lopo fela tatu fai tau. Ia la tatu fai tau le yone lo num tapu sutolu. Hallelujah, Lord. Vi ia oile tu, vi ia oile tu. So mela na le whamai le fionga pa ia le tua e uin tātou sāwa vali le tino, tātou te le tau whaale, tātou te le tau whaale tino. O wā o penga o la tātou taua ea e whaale a nganga ia, e wha malo sia mai le langi e le peti ai ia olo, ma walunga, ia ma mea e wha sia, ma whinaunga, mea umalava o ele ustai manga wa ile upo le tua. Whamaiela ia o le peti ai ma whauwhaunga. O le peti ai ma whauwhaunga ma mea whasia umal mata upo ke riso. So o tātou taua e le tau whaaltino e tau whaaleanganga. O tātou taua whaaleanganga la o le fōlinga mai le maulea. O le tātou te tau I meo whinaunga o ma whauwhaunga. O le tau te tau I ma whauwhaunga. O mawhawhaunga la lena o tala no iai, le tau I o le Efeso, o whana mu ale FILI. O le Efeso, o mawhawhaunga lea, o whana mu, pe le whana mai ma le lafi, ina ia hitilo le mele, ma mua ma le mele. Au le la ta ua ile, o le mua le konito le le iefe mai. O mawhauwhaunga ma me whasiasia I le mata whasiasia o le wha mawalunga mata upo ke riso e whai atu mata upo ke riso e wha mangalo e wha mai aua wha mangaloa e wha mai mata upo ke riso e kaunga release le pelo
alai mga o e holdinga. Me langa ngol fa'sia ile mata upu kusala mga o siliaku lungolea o le mele famele upu. Al mela na le mo fa tue fa mo lalo tatou ia na resist ia na flee lo wingala e ma fo nga sa ia tatou tau na ma fo le is this from the enemy is this from the truth le la fa mai la paulo ia a fa nga le file mu le tua e ka dai la lo ma fo pe yo security card like an empire lo winga o le file mu le tua le tatou tala no le file mu le tua le ato toa ma lo le well like a wholeness and wellness e lo le ato toa le file mu le tua e le fa pe wa ye uma me uma ai lo ye le quiet confidence in your heart the Lord is going to work things out for us le ona la le sutolu la tatou faitau ye le ia la tatou faitau I le faupoe lua ia amata faupoe lua Ioane sutolu amata faupoe lua ia ua fai le tali suanga a ua tuu ele ti a polo I le loto yuta le se kara le atali o Simona ia faalata ia te ia vavai lei vavai tonu so o Yesu a lea ia malfili sauton so o te mafau ele mfai na no o mena ya o ma o lea ia le tangata le so o le tonu maftanga ave mo sawa te apolo tu o fea fena tu ia lo no mafau lo tunga lo mafau the enemy fired at that and hit him in the heart mafau ia mafau te lo mafau ngol te le yuta le FAAPEFEA o mafau nge sau Yesu e kili uma la Roma ale wa kwa ele ia ale u fai mai la alu oti ele le mele nga mako ngo vote I was expecting something greater I was expecting is tangata e sau o le Mesia e sau fa uma Roma ma I believe ole te tatono le si mafu anga nga frustrated ia yuta wa ia tua falling mai le fa mai Yesu le na expectina se tangata sa we lead the revolution ale sau tangata le fa mai tal no loti le ala lopo langa offense maybe he was offended at Christ maybe he was disappointed and it opened the door le fa mai tu wa yel ti apolo le mele lo na loto let us be careful about offense let us be careful about offense because it does not belong to God. It's not a character, it's not a nature of God, it is of the enemy. O poe tolu ia, ua sila fia Yesu, ua tuuina mai e le tamā mea umalava I lona ao, ua maliu mai foi o ia mai le atua, o le ato e maliu atu foi ia tua. Ona tū lea o ia I lunga e fai le talisuanga, ua tu ese o na ofu, ua tango foi le ia so loi, ua fusi ia te ia. Ona lilingi lea e ia o le vai I le ipu e mulu ai, ma mulu I vai o na soo, o na so loi lea I fusi. Ona o lea ia ia Simona Peteru, ua fai mai ia te ia, lea li ie, e te mulu e o vai. Ua tali atu Yesu ia te ia, ua whape atu, o le mea o te whaia e lei loa nei, ai muli ane e te iloa. Ua whai mai Peteru ia te ia, e te le mulu lava o vai e o I le whaavavau. Ua tali atu Yesu ia te ia, a whai o te le mulu ia te oe, e le aiso tofi whaatasi ma, o na whaapea mai leo Simona Peteru ia te ia. Lea li ie, a walava na o uvae, a o ulima foi, a toa malo ulu, o na whaapea atu leo o Yesu ia te ia, o le uata ele ia tau o na vai, ai mama umai, e lea o ngā o na mulu uma, ua mama foi o tou, a e le o tou umalava,
a wā ua sila fia e ia le na te whaalataina o ia. O le mea ua whetalai atu ai, ua le mamā o tau malava. Nō winga, so se mea lava tātou te talia mai pe o yuta le, o iei le mea le ua ia talia mai fili, le whi mai Yesu, o iei tangata le wā, o le mamā, iei tangata le o le mamā. Ai o le mea leo te mana o e wha mawhaina le tai au nei. O le au te wholo lava i le tātou maule sa tātou whaita ua i le roma le mta upo e walu, whai upo e lua suma le iwa, whai mai. O ena sila fia e le atua, na ia tō fia na mua, ina ia fōlinga i lona lava alo. Those whom God foreknew, He predestined them to be conformed into the image of Jesus. O lona winga o tātou umalava, na ala na tātou I ma tātou ngā lulue pele nei taimi, ina ia tātou fōlinga atili ia keriso, fōlinga atili ia keriso. So our aim, le aim al tātou lotu maisi mea umala iai, our aim is to be like Christ. Inga ia tātou wola, ma tātou fōlinga atili pe oi, o keriso. Longo inga la awhai eisi si mea wha pe tonu o lautanga, ia tongi ese a pe ese de tala tuspa ia, tu ese le tangata tuaia, ai tu iful tangata fau. So le processing ai wha awawa se o to e fio mai Yesu. Amen. O le processing ai le wha mamaina atili o tātou. Ile se o tu lava leo la wha vau. Leo tātou whai tau I wha mai Yesu ia Peteru, o oe na wa e mama. You are already clean because of the word I've spoken to you. Longo winga wa fai oe maso o fai oe matali o le tua a eoti te alu leo la wha vau. Wa umana e mama o leo e tali tonu wa o le alo le tua. Wa umana e mama. But he still needs to be clean. But he was imperfect. Longo winga wa ma, but he also needs to be a wha matili. Amen. So o tātou umalava o tangata wa umanga sanctify, wa umanga fai tātou ma saints, but ele perfect tātou. Le mana o mia le proceso lea. O le wha mamatili. Wha mamatili. So don't confuse the two. O le memo mua wa whai tātou, wa il tātou status lea ile atua, but o le taimi fu ele tasi. O lea fu ua wha pa ia ina I tātou, but we need to show it out. We need to live it out. Ko so memo ia lau tātou atua toa I mea umalava il taimi mua. But o lesi vaenga le wha solo mai. O le vaenga la le lau talanoa iai, o le vaenga o ke riso le tau pea o na tātou tātou talanoa, tātou taunka ko fia pei o ke riso, o le vaenga o le loto mawalalo. Amen, ta whai whatasi loto mawalalo. O le talanoa because I need it. Talanoa tātou te mana o mia. Talanoa ia ina I soasoani ia I tātou, because e opposite le mea lea, I mea ia mga o ilolangi ia tātou. Whamaila le fiong pa ia lea tu, au ni tātou wa lofa ilolangi, ma mea olo ia ilolangi. E le wha pe au kau ke fia I tupe, au tatu fia I whale, au tatu fia I holiday, maisi mau mea wha pena, ma mea ai. Le ai o le au ni tātou fia me olo wha maolunga. Nga olo wha maolunga e leo se mea malo lea tua, o mea malo lea, o le ti Apollo. So let us not love those things in the world. Ai leo wha pena mai e tātou ino no, le ai o winga na, o le mea leo te wha manatu au tātou mai ua, I nei whai unga nei tai au. O le loto mawalalo, o e mafua mai, mawhainga maua mai a tātou le loto mawalalo, o na o lo I loa le leo lo tā ua I le tua. I'm going to repeat myself over and over again. E mawhaina e alue whatau nei VCR, po le nei DVD, po le CD, e te toe whalongolongo iai, play, repeat. Because o le tele o isi tali tonunga Faavae le mana o mia le sui e tātou. A lot of people are not getting it. Tele o taimi tātou tele o mana o mia se isi mea ese atu. No, the same things. It's the same thing. O mea maasani o mea i o whaoltanga. Ai maisen mea lea, o le loto mawalalo. Ai se a mea ma mea tātou loto mawala. O ngā fōlinga nao Yesu. Ai se a mea tātou whai fōlinga o Yesu. Ngā fōlinga o ke riso na whai e tātou. Le foi fameltus pa ia na mafua na whai tātou e le tua ia fōlinga i lo nalo Yesu. Lo na winga taun kako su e po ha me fōlinga o Yesu kako follow ai. O me mo mora le tau talo we still continue lope ka kalngoi for the rest of the year lo loto mawalalo. Hey, by the way,
Lat mai tatu fai taule tusia ngaluenga le nei masina so lo atu let's read about the book of Acts or the Acts of the Holy Spirit. I tell that fai tau ngaluenga la apostolo al memo ia ngaluenga ale nga pa ia ile kalesia. So we're going to read as a church book of Acts. Al meleu te talnoa ile fiong pa ia le tu o winga yo keriso nga ne fa mail tatu mavuisa tatu te wol mata yo su tas fa muliana ye fa mai o to e tinga ina ma mafati ai avenga o mai ya cha o to e malo lo o mai o to e tinga ina ma mafati ai avenga o mai ya cha o la o avenga e maia o la uamo e avengo fieia. Famaila yelo Yesu, follow me, imitate me, copy me. You to fa lango mo to fa tai mai wa miu. O nga famaila Yesu o nga oha o tangata anga malu male loto mawala fa tasi anga malu male loto mawalalo. O nga famaila Yesu au to fa tai ya tia o lo anga malu malo loto mawalalo. Famaila ye equals what? File muo to nganga. Le mawale le file muo to. Au to learn maya cha ona mawale le malo longa mo to mafau. Who wants oi mana mire malo longa o na mafau. We all need the file muo ta to mafau. Ole file muor mafau silia tuna il file mu sesia me file muor mafau. Ale formula ole tula fono Yesule how to get it. Ole learn from him. Ole learn from him le mai ia tato wanga malu male loto mawala. Fai fatas yanga malu male loto mawala. Le talala le tatu faitaua le feme wa iloa Yesu wa tu ina mai el tamame umaya te ia mta pasu tolu fa mo luanga ye feme wa fai le talisuanga wa tu o fa tolu sorry wa sila fia e Yesu wa tu ina mai el tamame umalava iona ao me mua na ya tato ia e loa lele wa tu ina mai le tua me umalava ya te oe. Mantua Yesu na tu ia le tual faaltanga na tu ia le tual langi na tu ia me sa failanga mission everything o me lava wa tu ia le tual na lo faia mos malasui sa wo ia langi fai masuel tama fai ana va venga ma venga tama failanga tala le tama na tu mai tama me ya te na ave fo ele ngoa siling so fa malava o ia ole o langa suli o le suli le tu me lava wo wili lo na lo ai o Yesu. Tu salau Yesu le wai lole, famai wo lole Yesu o me umalava o ia te ia. Ian famai wala ia wai loa ia sau mai langi o le ato e alu fo ile langi. O na tu lole ilunga. O le ato e mali watu fo ile atua o na tu le faifatasi o na tu le o ia ilunga. So au soe mai tātou tai au nei. Ina wa tu lunga Yesu na tu lo lunga serve lo na tu lunga Yesu ma serve au le serve le nga serve Yesu nga serve na ye faia nga luenga al poronga Jesus was immediately rose his feet and then do the slave's work. Failan tatu FAAPEFEA kwa loto mawala lo al tangata le ila nga luenga le fai o mena le fai tangata o loto mawala lo fa alinga o loto mawala lo maleanga maluoi o Yesu fa alinga o leanga malu ma le loto mawala lo keriso lo no winga o menga te unga follow i tatou tatou follow il mele a wone eva ailo mamalu po lo mamalu inisio time ai te taunga fa mawala lo tatou loto ma fai singa luenga istanga tele ele masani tatou faia amen o mea lalolangi ele ai ele sa unga luenga nga fai o ko fa tununga lei o pa ia ma o mamalu ke le taunga faia nga mea o lotal no attitude
Le ngoi roles wa yete mi le mfain tatou fai me le attitude le tango mana o mia release ya tatou inga ia mo tatou le attitude po le winga le o ke riso o le anga malu. Au le anga malu o ke riso e ma fua mai lau fai tau o nga ngai loa le lei o ai o ia i le atua. He know who he is. Nga sila fia le lei a Yesu a walu e fulu vai al vaenga e le fa pe wo fa tau va ai. O te le fa tau va pe a fa te le fulu vai. Ya a fa tau va o le ia te o me uma. A walu e fulu vai o so o le loa e le fa pe o se va ai e fa a walu fa inga luenga ia ele ia pe o fa pe vo ile fa ti o ina yo ia ele ikea ya Yesu. O fea sa wale manu malo le mal sa oltonga le serva istangata. O fea sa wale mafai tatu fa mua istangata ele fa mua e sau mai lo loa le meta sa wai. E sau mai lo loa o hela ye me uma mai le tua. So ta au soi mai tatu lava nga points mo tatu to fa manatu ya tatu tai au nei. Mena ta ua te le lo o hele tua. O el tangata o fa manga lo ina ele tua. Fai fatasi o el tangata o fa manga lo ina. That's a big one. You are forgiven. O el tangata o fa manga lo ina. O le na truth e matua e cancel uma e se ai ni fa matalanga tangata ia to ni meleanga na e fai el tua nai ni me fa manatu mai le filia to el tua nai ni me le mana tua to ai nga leanga na e fai po lai loe o ai nga pe loe fai business pe loe la onga o wa me uma lava la pisi ma me na e fai le tua nai e fa to ila loina uma e lo le me moni le o el tangata wa fa manga loina. Lona winga la e free te vi. Lona winga la e free to serve. Wa po le ala va me ye fa manatu mai atu le te lo le leia. Le ai I know who I am o te lo ia wa o tanga tau man fa manga lo le atu. So now I am free to worship. Now I'm free to serve. Now I am free, I'm confident to go out. Why? Because I know who I am. Peo le va aia tangata e la ititi mele o te whaia e whaatau wa ngā luenga whaapolonga le iai malo ainga po le pe le ta avale o te whalua iai ma se eise whale o te nofo ai. But I know who I am. Then I'm confident. Le sila me so iai ona le ai le ko iai se mawhau ia tau po se mawhau fo ilea o te tuuaia o ilalo. Wale eise mawhau fo ilea o te loto leanga i les tangata. Le eise si mawhau ia te o te sa afi e fua e mana o na o ilea mea ma lea mea i se awala le lei. Aisea o leo o mawhau. Wa wha manga loina wa whaia o mātali i mawhawhine o le tu. O mea uma mai e le tua ia te. A tonu e le a toa mea uma leo langa. Pa hele aso e a toa i mea uma. Amen. So lau toi mai tātou tai au ne. A whai a matatau sanga ne. Te mana o lava ia e loa. Le tā ua o le a whai o e māta li i maa whawhine o le atua. Ia e loa le tā ua ma le value, ma le whaasiri silia le atua i le whai o e mau nā tali. A wa e loa le o le tali ma le whine o le atua. E ui lava o lo ia iau wha le tonu wa e ma whai o na e wha mo lalo i le atua mto e wha ama. A ia e loa le o le tali ma le whine o le atua wa lofa ia i le atua. Ole a whingo fia whalanga e serve nei tau sanga. You will be easy for you to serve this year. Po whele me whaasino oe, po whele me te maua e te haupai. I ole a serve malo loa. E le whapewa maua lalo me leo te serve al taimi nei. Leo te leo mke mga oai na ia mau ese maua me maua lunga o ke serve ai. Leo le alo le tua le ngaki went down. No winga o le winga la le tatu. O whea sa waila le awa le fisosoani ai tatu te. Where does the help come from for us to be free to serve? Come out from us knowing who we are in Christ. Amen. Hallelujah. Lord. Tatu lo le tatu ya keris. Tatu tula ilunga tayao ne. Hallelujah, Lord. Ele ngata na e lo le lei o ya keriso. Ona fa ngofia ile ona e humble. Fai ngofia e leo na e loto mau lalo ma owanga malu e peo keriso. E loto mau lalo ma leanga malu o keriso. E saulunga o lona i loa o ia o le atali o le atua. E saulunga i loa o mea umalavo tu ia te ia.
Jesus' humbleness and humility also spring out of him knowing that everything has been given. He's made whole. He knew he was made whole. He was whole and well, whole and well. And out of that knowing, he stood up and served freely. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. So tayo nei, lata tu fefel talo fa altanga ya tato. Yo pe ya sisi iele italia inal fa altanga. But confession is a good thing for us. Tato te a fefel te mana o te saulunga ie. E sisi iele italia fa altanga mana saulunga festa talo. Saulunga e fel talo tayo nei. E lei sisi me silia tu lo o la tali o le tua. O la fino le tu. E lei sisi tofinga. Pe te whaiwhiau, pe te le whaiwhiau, pe ke apostolo, pe te le apostolo, e le se tā ua, mea ngā e sidi atu ngai lunga o le tā ua, o whai oe masuli o le tama, whai oe masuli o le tama, o ngā mea umalavoria, we are talking about being whole and well. But whole and well also comes from this, knowing that you are a child of God. Child of God. Child of God. Lesi maule whamai whale whionga pa ia lea tu, whamai awa tau mawhai te sa ili le whai au mea mo lo wale lei. Whamai, but look out for the good of others. I think of Philippians as well too. Do not just look out for your own affairs, but look out for the affairs of others. The excess, to look out for other people as well. Help somebody else. Make a difference. Add value to somebody else. Add value to somebody else. Those are precious things. Those are treasures in the eyes of God. I'll tell you to encourage us to please keep pressing into knowing who you really are in God. Your prayer life will never be the same because just one sentence come out of your mouth that you know who you are will just scare the hell out of the enemy. Well, he will scare him to hell. You don't need to do a lot of things. You're not trying to do this thing. Why? It's coming out of knowing. Knowing is powerful. Knowing who you are is so powerful. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tatu talo fel talo nei se Yesu o taltonu o yo le alo le tua na e fio mai le lang e maliu lungol sa taro mo ha uanga sala o taltonu i le fatu atua na e maliu mo ha o no lo lofa o tau tino tai au nei ma o fili lo loto fea pea oe ma faaola ma li i lo olanga fa ma ngalo yatia o sala mo yo se le aso ma le aso o te lo lofa fa ma ngalo pea yatia o te toe tau tino atu nei tai au tu ina atu lo wola yatia oe tu ina atu lo tangata yatia oe e whaia lau whi au pa lau alueka. I want to be safe. Whatetai, I want to be safe. I lalo lo sa tauro. A vea oe mau malua papa. A vea oe mau laftanga. Mai ngā luenga le fili. Hallelujah, Lord. Ta mā, e whaafunga mai o mātou tala noa i ate oe. Mātou tala noa i le o ngā tutonu o lo fina ngalo i a mātou pei o oe. Na e whaia i mātou lo whaatusa, pahua fo i leo le mea le te mana o i mua ia i mātou lalangi nei i a mātou kopia ma mātou pei o oe. Ai le mwhaio na mātou whaia we cannot do it far from you. We need to come closer to you. We need to gaze into your face, into your glory, closer and closer and closer. And we are continuously be transformed to the same image, same image, same image.
fo linga o ke riso, ma fo linga o lo ma malu, so ni mai ai mātou le tai au le nei. Wala au ia te o ia vela upomoni le tua, ma au penga le tua pe yo le afi mumu yo mātou lotu. Mātou te loa yo ai mātou ia te o le tua. A mātou tautala le tua, e te mu le fili, ma ngaluenga le fili. Le tua pe a mātou tautala wa o mātou I loa le lei oe. Mātou loa o mātou la lafia te oe, o lo mātou lafitanga ia wha. Whaaftai le tua le tai ao lo mātou tama. Leo mātou tala noa, ia mātou pe yo oe ke riso. O leo already iai oe tonu iai mātou, ai mātou te mana oina ia whaatutusa mā mātou wa mio, whaatutusa mā mātou upu, whaatutusa mā mātou winga whaali, whaatutusa lo mātou oe ke riso tonu iai mātou, ma mea mātou te whaia, whaatutusa foi mā mātou te talo mā mātou upu mātou tautala iai. Leli evi ia oe le tua. We are not here to become like good Victory Church members. Father God, you want us to look like Christ, to become like Christ, Lord. Vi ia oe le nei tai au, ia fo ia tia te oe le vi inga lo mātou tama. Help us, Father God, to be safe. Help us to be continuously, Lord, stay low in your presence, Father God. Mātou tau tino, mātou mana o mia oe le tua. In the ear to save us from the storms, Lord. We hara matu te talo tai au nei lau puipuinga lau e kalesia, lau puipui lau e kalesia atoa nei tai au. Me umalava le tua, te whaia lau fina ngalo lo matu te maa. So talo e wala suafa Yesu. And everyone says, Amen, amen, amen. Come on, let's give a hand to the Lord. Hallelujah.